Nitwa Pasiteri Ndayambaje Ziripa, nyobora Minisiteri ya Partnership. Ntuye hano i Kigali mu karere ka Gasabo. Inyigisho zanyu nkunda kuzikurikira, ariko zankanguye cyane igihe twari turi muri Marriott. Nibwo numvise inyigisho zanyu ngomba kugerageza kujya nzikurikira. Rero inyigisho zanyu zisaba ngo umuntu azige yitonze, ntabwo bisaba ngo yige yirukanka. Rero ndabashimira ko uyu munsi mwampamagaye nkaza kuzikurikira. Ikintu nungutse uyu munsi ni isabato. Isabato nayumvise cyane kuruta uko ntari nyizi. Rero mu migabo n'imigambi yanjye nanjye nkaba numva natoza abantu nkabigisha Bibiliya y'ukuri nakuye muri mwe, uko gusabwa cyangwa uko kugombwa. Rero nicyo cyafashije ibijyanye n'isabato, kandi ndumva inyigisho zanyu ari nziza, nzakomeza kujya nzitabira uko nzajya nshobozwa. Murakoze.